Proleće je tu, stiglo je sunce, lepo vreme i približava nam se najradosniji hrišćanski praznik. A kako da proslavimo Uskrs u doba korone? Znam da nema ništa lepšeg od toga kad se porodica okuplja, kad svi zajedno slave u svojim domovima, ali ljudi, ja vas molim da samo ovog puta to ne uradite, koliko god to loše zvučalo. Ja se nadam da me neće crkveni oci manje voleti zbog toga, ili vi koji me pratite, ali ja prosto mislim da je neophodno i da će većina nas biti zahvalna na tome. Jer se Uskrs ne slavi samo u Srbiji, slavi se po celom svetu, pa zamislite kako bi to bilo kad bi su svi u isto vreme krenuli da posećujemo jedni druge, pa makar išli preko puta ko nekoga, koja bi to bila katastrofa. Zato samo ovog puta suzdržite se, upalite Skype ili bilo koju drugu aplikaciju koja omogućava video poziv pa se onda umrežite, zajedno preko interneta slavite i nazdravite uz zahvalnost i molitvu da ova pandemija što pre prođe. U Brazilu se jedu čokoladna jaja za Uskrs. Ko bude hteo da ih kupi, morat će da sačeka strpljivo u ogromnom redu da uđe u prodavnicu. A ti redovi su već ogromni i mimo korone, pa ne mogu sad ni da zamislim kakvi će da budu. U Srbiji je ogromna prednost to što se koristi jaje koje se inače već jede kod kuće. I onda taman dođe farbanje jaje kao aktivnost koja će pomoći da vreme brže prođe tokom karantina. Ja za ovu godinu tačno imam osjećaj da ćemo imati najlepša ofarbana jaja ikada, baš zbog tog viška slobodnog vremena. I baš bih voleo da vi objavite neku sliku vašeg uskršnjeg umetničkog dela u komentarima da svi vidimo. Mada, najbitnije je da se prisjetimo pravog značaja Uskrsa, a to je renascimento, portugalska reč za preporod. U ovo vreme se Hristos ponovo rodio, pa tako ćemo i mi i ceo svet. Ne u bukvalnom smislu, ali mi možemo i treba da iskoristimo ovu jedinstvenu priliku da damo nov smisao našim životima. Vreme je da ugasimo loša osjećanja i misli koje nas jedu iznutra. Vreme je da se udaljimo od svega onoga što nas koči, od svega lošeg zbog čega patimo, da smirimo i hranimo dušu pozitivnim mislima, da se sa čistom dušom, aktivnim mozgom i otvorenim srcem posvećujemo samo pravim stvarima i tokom i nakon ovog Uskrsa. Nemojte se nervirati što ne možemo da izlazimo i da se okupljamo. Jeste ponekad teško, osjećamo se usamljeno, nedostaje nam naš stari stil života, ali suština Uskrsa je u širenju ljubavi. Zato iskoristite ovo vreme da se posvetite vama dragim ljudima. Zovite ih, pišite im, recite sve ono što niste rekli do sad ili samo potvrdite ono što ste već govorili milion puta. Ali ne zaboravite, posvetite se i sebi, jer da biste mogli druge da usrećite, morate prvo biti srećni i zadovoljni sobom. Optimista sam da će ovaj praznik biti divan svima nama. Vaš Brazilac sa Balkana želi vam srećan Uskrs i srećan preporod. Hristos Vaskrse!